Kilai ngot kinongelam bahakmat Kakasi Students Union KSU hak arpau terik nailar. Kila syak pengat kat sausngi hapok ke judicial custody. Hadian bakila syak kem halor ke jingjia jong ke huri hura ke bami nak ke baik rally ke balalong haga kat kendai terik nailar. Kini kilai ngot kinongelam ke KSU ke belasyak yalam tian bishar ki kintup ya Presiden Usamla Raymond Karjana, Vice President Samla Penskem Lang Sanmiet, bat General Secretary Usamla Ruben Najar. Kajing syak kem jong kita kinongelam haka shteng miet jong kakat kendai trik nailar, kelawan long kendiat kenta hadien bakila ajing keren syakilat thai kubor ban penpau kajing sengosi. Halur kajing jia jong ka huri hura, da ka bakeno ya kajing don kti jong ki kinhun runar, kibala yo ban rong hapedeng nong yai rally, da kajing temu ban penpulam ya kajing aki ka jong kaseng. Kani kajing yai rally haka singi balang, balala. Kapen mi ya ka huri hura ka balalam sya kajing syak penjulor jong ki lai puwai teliki kali, bat kajing jia syak tombor jong ki nong lek nong wan. Kibala jia hakatan Fire Brigade nong mensong puluh barik bat maulai. Haba keren sya ki nong thok kubor hadien bami na yeng kashri, General Secretary ke KSU Samla Ruben Najar, ula kenok bakarai jong ke sorkar ban kem ya ki nong elam kadai kajing kershan ban pentelat ya kajing aki keseng. Ula ong ru baka KSU kan om kenran dien bat kan nyai beteng ban penbor ya ke sorkar bakan pentre kami kimat dawa jong keseng. Wang ni betul. Oh dia. Go.